بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله الله أكبر. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي تمام شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصير نمي زينين اللي بيدري اللي ميجاب جماعة هناك حضرنا بجماعة الميشتكر ميجا خويا المغربي نكربون اللي ميجا خويا بجماعتي تكرني دي ما وشان بكر ما نكاري ما خبر بدل ما واحد ميجا خويا خلاص بكر قصير نمي زين جاي تمام شبابنا وقال لك أجمل قمر جيشان أري السلام عليكم سيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة دنجتات شنو قصير ميزانك؟ دنجي من تشاوما أنا دنجتين. سيدة. أمر عليكم السلام سيدة كرر. قمر أشياء ناجي نيم مستعيد هضانا البيت الميجاب جماعة دكتور يدي شبوي من كاري بس بكم مقولنا هاس خبرنا هذا كحتا بله بله سيدة مباشر إن شاء الله كرمت هاجر كرمت فرصة خبط. بري سيدة كرمت. بله سيدة. وقت فرصة خبط كرب كهوجر.
Seda programa gıta tayyibet hey ya نا سيدا تم جاري من الطيبتين hemen kare أول سؤال lesere أول سؤال ما دبيكي جو خدا إنكار كربي ومربي ما مو كاره جير دعاء بكي فاتحي بخويني أنا يعني إنسان كي لسر كفرين مربي مو كاره فاتحي جير بخويني أنا Hazreti Teala dibêje tu heftê jarê ji we re to îstixfarê bike istixfara te qebûl nakmiş pêxembera dibêje kesê li ser kufrê mirov nikare jara dua bike helbet rehma Xwedê pir e Xwedê kê efû bike kê neke gotina me nake lê kesê ku li ser kufrê bawerî nanî bi ser kufrê mirov e Xwedê Teala ji pêxembera divê tu heftê carê jî ji wan re îstixfarê bike rojê dîsa wan naxefirîne yani Xwedê Teala dibê فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي دبي كرا استجابتا يعني اجابتا بيني مبكو ايماني بمبيني وركو عزيز دعاء وان قبول بكم هر وسا سوره اعراف آيات 157 خاطر باس وان دك اهل كتاب مسلمان خود چا عفو دك خود چا دك دبي به پیغمبري باوري بيني ورن رز حرمتش پیغمبر را بگره و نصروه آل کریو بکن و تبع النور التي أنزل معه قالت لتبلوي نورا كجرد كتل بي قرآن هر أولئك هم المفلحون أو كسنا كسي مفلحة كسي كو خطأ خلاص كي خلاص بيه باشا سيدا إيرو فيديو كك لسر ظلمي ظالم كينا إيرو فيديو كك خوش تشكل بو سيدا عين وين بجاري برفره هيش مرة تماشبان نمجو بركي أو فيديو سيدا نديت من سيدا كاريش مرة بخير أخوة بحثا ظالمي جمرة وي أنا كي برفره جمرة بيجي بخير أخوة خده تعالى كي بعصا ظلمي دك دبيج ام جي قرآن ميزاك دبكو ام جي يك جوان ظالم أب سيدا دبكو ام جي يك جوان ظالم أب خدای تعالی گاو آدم علیه السلام چه کرد دبکو ام هر کس هر مسلمان مخابن سیدا گاو مسلمان باسا ظلمه دکه باسا کفره دکه باسا شرکه دکه باسا مسلمان خود نوی دا بجی ناکه yani خود سر را دبینه خود سر را دبینه دوی آیت قرآن اول ام خطاب کب که سیدا اول خطاب ایک و دخوین آیت قرآن اول خطاب وی دکه جبر بی گاو خدای تعالی آدم علیه السلام خلقام کر جنت تبه هوای تمام جنت جرا گو باغچه تی بخو نو سیدا گو بخو گو خیری و دار هاننا خیری و دار هاننا گو نه خدا کشان داره و قلنا فتا دبی يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين مگو آدم تو خانم هوا جنة بسكن وكلا منها رغدا حيث شئتم تو شوا دخوازه بنورشاني بخوت لي ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين دبي مگو bu nizki bir dare neve. Ev dara hanena ne mülkiyeti. Tamamı bahçe cenneti, bağı cenneti, abi, nimeti ve eteyi. Le ev dar hane ne mülkiyeti. Diyor tu nizik nev. Ev ayeti hane seda ve nişane medede. Ev ku diveje tişteki ne malı tebe, ne mülkiyet tebe. Diyor tu avayı bir izna fedivi bu bercendi xapkar neyne. دارك دريدة هبه لشولي هبه ميبه به لمرعابه لكبه دار ان بحث دارك بك دما نيتابه او نكر جوي خريس جوي استفاده بك بتاني ام بفيجن ويجي كبيني ور هور كبوسر خاني خو بشوتينا هروسا اباج گندي کی بغير حتى رئيس الجمهور يعني تشير بكيف آتے كوا تو امير بمامور بالرئيس والشاب باشا لغورا قانون چوا كري قانون ام بي وظيفه دور كش كري دوی تول گورا و سینور او قانونا کو ام بی وظیفه ده تول گورا و تبگر نه اگر تو به قانونی بکر تو به حرمتی بکر تو مال دولت بیت المال مال ملت
böyle ez vezirim, ez valim, ez şam, ez paşam, ez bizanım reis cumhurum, ez başbakanım şime. Tu ji sînorê qanûn derbike wê şaxê tu zalim e. Lewra Xwedê Teala ji ade muhewera dibe. Temamê cinnetê tê lê divê tu ji vê darê nexwe. Şeytan çawa kir? Şeytan Adem ji rê derxist, Adem ji darê ve xwar wê hewayê, o Xwedê Teala ew ji cennetê avêt. Ha diviya da deme ew dare ne milkê Adem bû. Diviya dikare li ser erda seyda carî bike, li ser sînora, li ser dikanê, li ser ticaretê, li ser yani ji yekî gundî bigir heta serok dewlet baş bo mekşa derbaz din. Ava تشتاقوا divê em her نحقي مهوبي تشتاقوا نحقي مهوبي مهوب دست بيخي او بو الظلم tişta شتى بلا ku ne malê merava, tişta ku اه ne نمالي heqê مهوبي te be, tişta ku ne بله mafê te be, tu bi awakî bi dek û dolab û fêlbazî û desîsê em bibê hîlebaziya tu bi destê xwe bixînin, بله tu çuqa bîne usûla qanûnê jî dîsa Xwedê Teala roja qîyametê wê bi pêsîra te bigire merû ji rêza zalimay. بله Her tiştekî dewlet emse dewletê bibêje. Divê her hemwelatê dewletê, hemwelatê wê dewletê 20 milyon ve 10 milyon be. Divê tev ji kîjan hîzbê dibe, ji kîjan milletê dibe, ji kîjan dînê dibe. Kêfawî divê ji derfetê dewletê hema bi hewan şêweyê istifade bike. Na eğer tu em bibêjin derfetê dewletê ji bo me pêşkeş bike, o ji bo yekê dî jî bibire, wê şaxê hem tu zalim e, hem ez zalim e. Lewra بله ez سيدنا tu em bibê ji bo ku tu wezîfa xwe sûyî ihtimal dike, ji bo ku ez jî zaniba ne mafê min e, mafê her kesî ez mafê xelkê dixwim, ez jî dikerim dereca zalim, ez jî zalim e. Ji ber wî بله tişteka ne mafê me rabe, divê meriv dev jê berde û van tiştana ew neke seyda. Her wisa seyda ايدي ayeteka dine ظلمه seyda ايدي بكلام حقي تشتاقوا نحقي ما ام دست بخن ايدي جبا حقا يه هري مظن قويدي حقي خدي مش خدي بسطين قويدي الشرك الظلمه مظنه حقي خدي حاكميتي حقي خدي قو الهتي وربيتي قو جبيتني نبي ام ويا حقيش خدي بسطين ام بدنا قوا يعني ام بدنا هيك دي ابا ايدا بدبي الظلمه هري مظن الشرك ايدي بو ظلمه مظن inne ده حقي خدي şirke بسطين inne şirke le zulmun azim. Bêguman şirk zulmeka mezin. Ez li te dixim, el Ehmed dixim, Mihemed dixim, malê wî digirim dixim. Eva jî zal, eva jî zulm. Lê yek başê ez ramsê xwe ez heqê Xwedê jê distîdim. Xwedê Teala gotiye tu ebdê min e tu gerek me re ebûdiyetê bike. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنسان مرov cin خلقان دي تنج مرا عبادت بك قابا از رام ساخوا جخيري خدي تعالى خدي از خلقان دم شعب دايما دز دايما قود دايما الدنيا دايما از خدي بجي ديدم ترم مخلوق در عبادت دك اما ظلمك مزن ام حق خدي انكار دك اما دویم یا بزانه بم یک آیت dinle سیدا Ezüyüce Rabbi Beyciğim Süre Yunus ayet asıl şaşa. Bala xabit et. Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfa'uke ve la yedurruke. Deve gazi deve tuzanat Arabi tuzanat. İnsan deve gabur min dunillahi ve xadi jibiri xadi. Ava bavel ava tişki ava tercüme ka şaşı. Jibiri xadinin min dun dibben xadi ra. Yani xadi xal ji xoye. تراب تشكيل كنا برا خوف هذا يا شعب قادر جيلاني يا شاهين نقشبند يا سيدا يا فلان شيخ موت على مصاب بيجي دبي كي جبن قادر دبن قادر دعاء جمربك مخلوق يدبك صاغب مري بفرناك كنا نفعته جيت نزر جيت فإن فعلت دبي ايات تباكر يونس راد يونس بيغمر دبيجي فإنك إذا من الظالمين ويش توج ظالماي دبي مرب duacı gayri xwediş kesî nexwazin. Millet tê cem fir bi şehîd son dixwin. Ji şehîd dua dikin, ji şêx dikin, ji mala ember ji alê beytê dikin, ji seyîda dikin nizam şi vana şirk eye mirû biya bi zanebûn bike mirû her delaletê. Te fêm kir. Vajî mû dike dereca zalima. Lewra Xwedê Teala dibêje destê xwe vekir li ji mira dua bikin استجيب لكم دبي جواب وددم تدعون استجيب لكم دبيجي
Veja gava khada di fed'un tecib lekum şima ra zaram ezej mel'ab la dua bikim. Ez bim edkarım bevejim. Seyda tudkaj mera dua ke. Wala khab de tişki ciheye. Seyda tudkaj mera ceke. Lezbim ya mel'ab la kharila. Tuali kariyan bibike ya Şeyh Kadir Geylani. Tu bide khate bana tişteka nerras ve tişteka ev mutkeve zulmü. O da zalim. بله بله سيدي عينه بله ايش مشي بله Baba ekrem khada şey lazım. Meyne ftara khada ne kiri meyne şu meyne saate ku 20 dakika meyin. ما فطاره وكر وعشا شي هندك معايا ده دقيق كمان بعشا معايا Seyda iza insan sebbellah ve dine ve ma شمرة tebazeha هناك min صعب Allah Teala. لو ما ورخنا وقازن شمرتين سيدا Seyda bas زعف رخنا dakika yeşil kutu seyda iza insan sebbellah ve dine ve mata ba'daha yevmeyn hel mata ala küfri. Eğer sebbe khadi kırbu, eğer khadi çer kırbu, cina çer kırbu, pişti bir tövbe ne kırbu, o da ser ve afaçı kafir. Kelam seyda. سيدا زعف رخنا لدردوري مشي شمرتين ولسر جاني يايني شي لسر وشانا زندي شي رخنا شمرتين بما تشما بابا بيرك ara تو وشانا زندي çetke gel cana pirak şmara kamera dişenin azwaji bora وشانا زندي جاني يايني دكم و از پرسنا yani او پرسنا دكن بما تشما بابا بيرك روتو تازيرت وشانا زنديت ki yani gelo dinen مخاطبونا من بوارا واز بوارا خبر بدم اروتو تازينا دينا يعني جناها نجناها سيدات برده çit beje Rodu taziyem li sokak rası gelek katin. Tuvada bara diyalog ediket. Güftügü ediket bara. Tuvara em bir hivar ediket. Güftügü ediket. Şam münakaşa ediket. Gayet de ne kutul bedene ve mezheb kan tişte mezheb ki. Tul fazla alikariya ve bike. Gaba emler em dibe em Müslüman çi seyda. Revşa Müslüman. Em de em li camiyene. Taraga melsere me ruye me cibi me menle bir melever camiye me din bepirsin. Ama tişki ne rası. Tişki şaşı. Divê li her derê em her dîn bivêje xelgera li her derê kêv li kêfa tu her cê tu her dîn bivêje di çerçeveka meşru da di cikê meşru tu dikare bivêje divya tiştekî tune birer rehme bigire yani ew tu zanin li welatê me tiştekî hebû gava melek çû gundekî melek genç bû bi rûspêra radûrû danişt genç ihtimal dikirin gava melekî bi gencera rava rûnişa gundal giba melê me soytariyê digot gencera ravrû dinê yani deve mero tevazun ama böyle bıkkı. Tu hem bir ihtiyara ravrune bir Rusya gunra her usta tu gencara genç bir. Yani Hazreti Ali deveci kelli munase ala kadri ukulihim. Deve qasi akli insana farq sabık. Tu bir reis cumhurra bore reis cumhur qasabık. Tu gundi kera bu bore gundi kera qasabık gere ev pedagoji hanına mali kurt rahab mala rahab. Pedagoji pür mühim mero karb insan haber xwa insan haber xwa fehm bıkkı. Gava tu bekar insan iftara münakşa tu yani tu fem beka ve şahit tennive cevaba vidaye lega tu fem neka ve şahit tu te duvarta ve mürüp kar havdu fem beka seyda بله سيدنا عين مسلم يعني نبوي شكلي جيبي عملكان خب جهنوا يعني اوج ما قمر ديشينن ونبوي هواي جيبي فرصتاغو بكا احمد ده قاله گوداری کن جن ما گوداری نکن بخیره و جانی اینه جانا 5 دقیقه جی جانا 10 دقیقه جی هنا کاشی نیم ساعت جی دمینن yani ام بهبرا beka na tiştekine biyam qatışkina babim hanıma te çi dua matun hanıma te bizveret de tu hanıma xwa tu hanıma xwa ne var hanıma te ma çi bizikru bi dua jina hanıma te nayma gava hanıma te şu de tu her pere qsakil ha var ka problemi ve çi bu qsedani bu guftugу tu kar hanıma xwa verin mar Cem Musa sen Aleyküm selam Leyla biz abi tıraşmadık. Kesi roji bigre nimej ne ki roji ibadetek beseri xoy nimej ibadetek beseri xoy. Müslüman ara Müslüman luksa Müslüman tun nimej ne ki. Deve Müslüman nimej bik. Luksa Müslüman tun nimej ne ki.
قبل المجنة كان بروجي جد نكرنا روجي عبادتك بالسري خويت روجي خبر سراد ده مسلمان المجبك يعني ناب المجنة كل المجنة كجي أنا بيعمل كار بولا المجنة كل روجي جنكر Aynen sesini. تبسر شركة علم تبسر شركة kesinlikle tebessür tuşki var tüne gotin ekrisana ve Hazreti Ömer der kısi devi Hazreti Ömer gava şridane gede gude hem be Hazreti Abbas ve tebessür de gava eski tüneye hem be vejin yani şey var babanım Hazreti Ömer gotin kere beji le miru raz ta de Hazreti Teala deveji abde me pirsa miştedike ez nezike ez bersiva duayı eko dua dikedetim nabi çi dua da'i ve ezbersiba eko dua ezbersiba udedim fel yu'minu bi fel yeseci bili ve yu'minu bi ve bira icabet am beda ez dua kında bu en be tevessül ettiğine bırak o kadar Teala. Böyle Seyda. Başı Kudu Seyda Nazibi Kudu Khila Seyda. Seyda kharına izdiye haram manjını. Ne kharına izdiye ama mesela izdiye şu der ki kharına izdiye halal ya haramı. Yani bebejdim kesi ki ku en bebe gvat temiz ne be pakış ne be Müslüman bir kharına ne dürüstte. Deskoş de bebe ci pesajı kırın pesajı kırın gava en be pesajı beke dibêje bê bismillah bibêjin bismillah Allahu Ekber bibêje şerjê bike were hatib şerjê kirine bibê destgoja ehlî kitap mera la tê xwarinê û em karê wan bixwe. Böyle Seyda. Allah ez nizanim ser ez tabîra xewa nizanim ez tabîra xewa nizanim ölmüş birinin rüyada kabir azabı çıktığını görmek ne anlama gelmez. Kaçıdan para beraber hadi açış havede zanım ki o da işte razı kek. Sedat o ne rahat bخير. لا والله راحت Seyda. Böyle Seyda. المساجد ميزين مقبل كي فرصة من Tişteki nav dişi parçalamak roje betanak de mo bu de berbero suure bik beriya mera noxar beriya azane mero bik şeydir le yahtacı mera çi bu derne mera bebeje derne mera tera sizi mizi hebe aş meşe mero macun o bik tijna. Böyle Seyda. Bilerek kılınmayan namazın kazası yoktur. Yani İslam'da öyle böyle bir şey yok. Sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam roje gitti ve karvanı xwe tercih etti. Lüve dere meca sveda rad kebet Bilal Habeş dikin nöbetçi Bilal Habeşi vese ev jaradızi. Gava radısı xwe tabi dayı yani. En bir peygamber tebi karvan bir tebi nöbetçi Bilal Habeş nöbeder girazay. Bilal Habeş berfat kebet Peygamber aleyhissalatü vesselam de berfat ne kebet. Em karın xwe tujkiri xwe radış vur bargı tercih edin datin desmej gilmeja xwas ve hevra dikin. Em bir mürü tişa kameraj birakır. Anji bu razaydı. Mürü razaydı o mürüş bira bıkı. Çuadı ket bira mere mu çuadı şarbu mürü şarmeja xwadıkı. Limeja derbasbi hune bıkın belki Rabbi alemi kavur bıkı yani kazavi tüne yani bilerek mecnak paşa kazak butuşkör İslam'ı da tüne. Ama tu bıkı bir belki Rabbi alemi mi خلاص bıkı o iştihad ekidine belki Rabbi alemi de خلاص bıkı. Emrika tiştikici ya Rabbi beş. باشه Seyda Kudu Khila Seyda kabul ki. Ses çal Seydan. ليش خذ خلاص عشاء قالك معايا بلي سيدا بلي سيدا والله عشاء عندك معايا Tamam Kerem ki emeğine saat kudde dakar iftara memayın. بلي ايمج عشاء الى سيدا كمان باشا سيدا خذ خلاص سيدا قبول كيف سال شعبان عتيم Ses verelim. Arkadaşlar razı kakeke teşin visan Bünyamin ezmezekim Bünyamin de teşin visan de utecab ne de ezmezekim jora her minu sedak sekir me yoknek. Sedat tutkarı der keva. تمام سيدا قالي تماشي ما نتقازم من هنا باس سيدا هذا وشاني بقرم در باس يجم سيدا ببن ما لو
Peki bunlar nivise de ne atı? İmara nivis ne atı? De utim perse ki kıyı perse de imar ne atı?